Lidija, kaži. Šta, zajedno su bili? Aha. Zadržat će bebu, tako su odlučili. Pa dobro. Pa, mislim, mene to ne zanima šta... Pa njegov ako nema nikad kući. Ne zanima me ni on, ni njegova buduća deca, ni njegova buduća žena. Apsolutno me to ne interesuje, stvarno. Ajde, u gužvi sam, sad čujemo se, važi. Ćao, ćao.